嗨，大家好，我係黑波英，今日繼續玩 Little Ape。記唔記得上條片啊？之前嗰幾條片咧，好似拜拜嘅時候咧，阿 Lurker 咧都直接一下，我哋行緊嘅時候咧，拜拜同佢講拜拜啦，然之後咧，同你哋講拜拜之後咧，其實順便同埋佢講拜拜之後咧，佢就殺敗我。可能佢同埋咧，你認真睇翻結尾嘅話咧，你可以見到。你可以見到咧，嗰個最後咧有一架，最後咧嗰度加咗嚟。阿 Lurker 去咗邊啊？我喺嗰度，而家先見到。我哋繼續去揾 Lurker，唔知點解上樓梯入邊。走啊 ！Lurker 又嚟啦！再次俾 Lurker 捉爆。搞掂過啦，冇錯啊！下邊有人喺度投訴啊！走啦！我記得上次就係咁樣俾人殺。咦？又係你嘅？竟然喺我唱歌嘅面前直接離開，我話咩啊？哦，好彩係 Lurker 啫，我唔中意嗰隻新怪物，俾你。唔知佢係咪同 Lurker，唔係同阿 Scar 佢哋一齊俾人捉，又嚟睇大心法啦！呢個先叫心法。先引佢去最岸先，之後再跑。趁佢好彩佢係追其他人，我就知道佢會返嚟㗎喇。OK， 又返咗嚟啦，先確認。你咁驚咩？你係咪暗戀咗我啊？我想問，我同你嘅皮膚一樣。走！可唔可以唔好再追住我啊？原來你想踩我。阿 Lurker 唔好走啊！我好鍾意你啊！新手入門教學，只需一直跑，之後跳。哦，嗰個人死咗啦！新手入門教學，咁呢條片應該好快完。又俾人殺啦！
去玩下呢個啦。啊，係喎，好似我死！聽佢完整版，又係佢嗰個急 production。我哋去揾下阿 Blood， 即係綠色嗰隻。我想睇下佢喺度。你哋慢慢聽啦。Mala noticia, mi gente. El que quiera pedir tiempo en este video que lo pida ya. Esa era mala noticia. Mi gente. Oiga, mira. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué me llama mi permiso? ¿Qué pasa? ¿Estás jugando? ¡Hola! ¡Ay! ¡Tú no me sigues! Tú no me sigues, quiero hacer esa pregunta. Yo soy fiel a mis seguidores. ¡Hola! ¡No! ¡No lo digas! ¡Así no! ¡Por favor! Salam aleikum, aleikum salam. 應該開頭我整埋開頭。 Dale picante. Entonces, dale picante. I'm sorry, every follow me. Today, I speak only in English. El que quiera perder su tiempo, que estoy a mi perfil. El que quiera perder su tiempo, que estoy a mi perfil. 就係呢度，夠啦。阿 Dust 都俾人放咗出嚟。點解你要阻住？我哋再去揾下 Lurker， 因為 Lurker 最近我哋基地。我沒到這個媽咪的那個怪咖，甩下這個。哦，死咗！救命！甩隻狗，真係着咗火嘅。我沒到你老媽咪個瓜刀，甩隻狗。Go. 又唔追咧？點解佢咁鍾意追半途而廢嘅？點解佢終於返嚟？洗狗。反應快。
咁今日呢條片就你停係咪咁大聲嘅？咁今日呢條片就差唔多㗎啦。咁大家鍾意嘅話，記得 like 同埋 subscribe 同我哋。咁我哋下次見啦，拜拜。